Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silan munsangi Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati and Chakma Autonomous District Council Executive Committee in Primary Changa Chunglam Mizo subject zirna kalpui tura thutlugna an siam chuan Mizo tenen inlung rwal na le inza tunna athen abe sei tia soye he thui voina Mizoram Chakma Students Union Zonal Headquarters Aizawl Bat Sai Zirlai Thar Telom Lo Nale Awareness Campaign Vanapa Hall ne Manpuina Soin Larsap Chuan CADC How to Ten Mizo Chong Subject Da Antum Chuan Zirlai Te Chong Chini Bel Taka Thiam Konga Pui Theidona Mizo Chong Thiam Na Chuan Mizo Tenena Inbiak Pole in Sha Thiam Konga Thui Takin Apui Theidon Ba Ka Zirna Le Na Thona Mun Thlengin Apui Theidona Ti A Mizo Zirlai Pol Dang Tenen in Lungrwa Le Inza Ton Taka Malak Ta Na Poimo Soin tual chunga mi ti dan le namzia rang te zira inherem pa chunga kalphung khotlang nun le rin na te za tak chung zela midang ne na inpo taka turin kal khom te chani governor chuan zirlai dang te ne na chen hawa ol samjok nan chakma zirlai te chu school le college in fiam na zirna le malak na shanga te tel tama namdang te ne na in chan chet na nget siam ngai poimo turin cha a india ram mun dang te rwala mizoram in mason na kong azo chhove meka mizoram in mabak eng tak ane theina na chunga cheng zirlai shang ten sanvo poimo taklen chwa turan nei thu a soibok School Education Minister Dr. Vanal Thanan Middle School Zirlai no pang chiar du turzong a rui hlau chungchang nundan moile thaba ka no pang siam thatna tura thilpoi mo comic bo School Education Department in a buat sai mekani ati hethui tukina MZP General Headquarters in MZP din champaphak pwala an buat sai rui hlau zirlai te mel mati thupui manga rui hlau do kongzo an buat sai man puina soin minister chuan Mizoram mel malian ber chu rui hlau ani ati a CY Mero Real Income Record Changalan Danin Mithizi nga Zazela Somriat Pani Point Panga Pali chu Mipa Anni Ti Soin Surkar Chau Nilovin Kaushan de Khotlanga Chanla ka poimo ti asoi Excise Minister Pulal King Lava Point Thu Soin Zirlai no Pangsong Song Tan Rui Hlau Chungchanga du thlan na mandik chan nani ani theinan mitin te chanrol pui asoma bulchan turin sarkarin ma alati soin mi puite thlopna angen ti soibok tukina hian Aizawl khopui chunga school somni panga azirlai no pangten kong hizo in zirlai no pangte chupol ne in thenin vanapa hall kota in to khom turin millennium center changle sikul pui kon changin vanapa hall an pan khom ani Sports Minister Pulal Nginglova Marin in fiam na chi shanga Mizo thalai te thiam na le theina hai chuak tur chuan minol pui ban phak in fiam na ru rel tha siama poimo ti asoi he thui ni mina Mizoram Police Sports and Culture Control Board Pultom Mizoram Police Football Club Golden Jubilee Celebration Program man puina soin in fiam na manga hlotli na tluan tling nei tur chuan mani lomzong le nuam ti zong sport discipline chau thlang lavin muson pui the tur thlan thiama poimo ti a Mizoram Sarkar flagship program bana ka scheme kaltlangin na sat taka sports ti mason an tum ti soin chalai te theina hai chwana tur talent identification le an theina twai sham na tur coaching te kalpui tumani thua soya India's Olympic Vision 2016 zone chunga Mizo in fiami te tan ro mana kalpui thiama poimo thu sports minister chona soibok Nimina hun man na hian Mizoram Police Football Club a player lo ni to te choi moina hun le boral ta te su na hun man ni in exhibition match nei ngal ani bok PhD Minister Professor Dani Loman PhD Department in tui harsat na sukyang turin tha thalavin nan thokati a bipuiten an harsat na to she thiama do thei tak an nga wangin lom thua soi he thui ni mina Greater Aizawl Water Supply Scheme Phase 1 le 2 tlonglui kamami atlona soin minister chuan tundin huna tui chu pa ngai ni khata liter mak to dwai somthum pakwa an pam thei to ti soin November tharal ma in bipuiten ne na pa ngai in tui sem then in be sei ti soi bok minister chuan Nimin Khan Greater Aizawl Water Supply Scheme Phase 1 le 2 munma endikin tlonglui lianin pump house ati chiato lo na tura ro man na siam mek en fi a PhD Department ho tu te chuan for lai tlonglui lianin pump house le amun ma te ati chiat na satawangin tui pam akhai lak to lo nan pump house chhuat meter ni le point sare ti sanan tum thole ro man na po an siam fel to thu minister hilo shirin vertical turbine pump po tuilianin achim to lo nan achwati san ani tur thuan soini minister chon Aizawl chom tura PhD Department in tuyan pam dana amuna fangkwalin changtlung zo ka malak na tura ro man kallai mek electric lak na tura harsat na omte muna en fe na tol anga malak ani tur thu asoyani
Prime Minister Narendra Modi chuan naktuk pathiani chawhma dar som pakhat hian man ki baat program a ram chung le ram pon mi puite hna thu soidona tuntuma mi hi atum za som panga na turani ang he program hi Akashvani le Doordarshan network pumpui AIR news website le news on air mobile app te ti chhuani anga AIR news DD news PMO le information le broadcasting ministry YouTube channel te live stream ani bok don ani chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani